Suar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahnyau Trap Integrated Territorial Organization hakalai photarek unaitung arjara punrio. Kala IT dak jingtho show menteri katanat boarding ka sarkar jilla uba medba lingdo ban persya yaka short tender notice bala penmi haka arpu artarek unaitung arjar punrio da ka Meghalaya Energy Corporation Limited, Meghalaya Power Distribution Corporation Limited nak benta bandi yaki marjot lingba ka e-auction Hakarinsan jong ka Metal Scrap Trade Corporation Limited ka badai ka Public Sector Company ka bahab hapo ka jingkmi jong ka Ministry of Steel ka Sarkar India. Ha ka jiakran bat kilat pathay kubor u President ka seng uba Donbok Dakar ulaong ba ka seng kala dawa ya ka Sarkar ban bishar biang ya ka ni ka rai bat ban patha ya ka MEPDCL bakan pelong ya ka ni ka auction da ka offline bidding process. Ringkat bat kilat jingyada ki babiang nakabenta ki nonghay try jala bat ki try ri try mulong om ban ayla di ki briu ki banabar. Ini nak kalian coba sengito central body akan jingya tentang kota Selomsti nilawan mu ya kani ka dorkas halor ka bangi dawa ban tembet bat bangi persya ya ka jingle syutia jongkane ka Sarkar NDA itu boleh ni orang bakal setia namar hadian bagi i akan ka short e tender notice ka ba hakatarik artarik Julai araja Rio kenang bagi pat din sutu pa kai ka ta itu kali jor ka dawa ban nu kani ngan su batay ri kadai kata bangi bu ya kani ka representation habi dai ya kani ka bakin le be kata ka offline auction yung ka MEPDCL yung ka MSTC, Kabomot Metal Scrap Trade Corporation Limited. Teknang banji saya susu, nomor borok sekata, kumbangin ya keren. Kini ki kontraktor hentam kini ki bayar kita di paradok perasnan. Kisah le dia kata ka offline. Tenri minta ka jingle ka Sarkar pat, ka link bat ka MSTC, klaim dadon kita ki circular ki notification hindray kadaytang ka jing yo communicate tang ka to kanungot kita ki burekat ki bomtip bahaya kata ka historical background jong ka combat khndo jungi ya kata ka hok ka jungi ya kata ka jing yo bahak jungi ya kata ka sexual te ni dawa hangni ba dei ban penlong be ka offline ba dei ban pendu ya ka online ba dia ka tu ko clause A 3 ka ba ong hangni lada pendak tapi ikan ikan tender tidak kami ya kata trading license napo Meghalaya claim specific abang kamar kadai napo ka jingpet jong ka jurisdiction jong ka Khasi Hills atau mos district council dan rela ong bayi ka trading license la bensim na baro kita kilai tili atau mos district council Khasi jadi abang karo ka balai ni haban persya nomor bagi pan ya kata ka NC napo kata ka district council kepada napo Meghalaya balai dangshen kai ka baja lada pipet ke jingkran lingba hakaseshan ke JHDC UCM jong ka Jante Hills Autonomous District Council haka jing dalam hak pembodan naga parti NPP uang kumna haka jing pun board jong ka Sarkar jelangi hapan NC Silisimen katakan abu jumal pa tong ngingit kumba kendai po persen na po ke HDC kinumyo trading license hendrai nyim shania pat dia ka JHDC pat ya GHDC yakini nomor ba ke Sarkar nomor ba sidon haka buat dan haka parti ka jong pilak ban pendot bat kan penduru dia ka tendar jong kini ku try muluk tibadi dia ka bahak jong kan te ndai tanggata bali ban happen centralized but dia kita kimar jong ka state ka habai ka dei ka kamar jong ka MEPDCL ka bali ba mentangin dala auction yo ka scrap laban yeling ba kata ka MSTC dia kata ka badang hap ka ministry jong ka mines nang tayo po Sarkar pedang te ladingi island kani kandai ka jing sedang bat ladingi island ka bu jing ma yo ni kon samla jing ni ubat tray kata mo naka jing yo kata ka yo ko pat bagi tray ni kontrak barit sela de ki wan ki banabar kumut 100% ni nging long sung ngansu
Mula so, namar nilai isay baka di kami ka sorta tembigi. Kamday na benta jumi itray iboyo ban tabot ni Henry kala pausay. Kakum kami ka kajing hat tembigi kami ka kendar ban yat ban let kakum kata ka MSTC ka isay ba. Kaling pagigulat ka karni ka kung nila ro ban ong ban Alex ba imat kala jan ka election si pilih kistir kila ban sna besar kani mo ihaban keno bet namar kala pausay ba kinongway Kikroy ban bay tengka. Baling hapan ong tengah hapan bans yang nakabo ong nay tengka. Bahado man ta kajumban kiniki industries of healthcare. Kajing control is satar. Lada kumbakiyo ya jing tayo balay. Bali ki hapan penyak ta try mo. Babali hapan dan kambanling. Tangi tayo mar ko mo ong namin tayo scrap material lay. Ibaday kajungi haba kaday kado kajungi katung kajungi balay kung wanto klar buta o panadali ka. Kalau dumi sa ikan ni pag muksa ka ay pabadya. Kung nung mitin ka teres ni kung bet wana ban ice na sirok kita. Ha, kata green corridor. Kaya ko badya. Abo ang kata green corridor. Undan public hearing shoot. Nung silok shoot. Ka day honor kata ko nung rim. Bangi na kaseng nila ay ko batibo pat nila ong ba lada kami ka sorta kamlay ye. Pat nila foru sa power minister ba Dewan Simkya. Pat lada umla ban Simkya at penting say ko day tang na parstan jong ka MD tu. But lada haban niya ki namar lada ni ay lat ni kaniya ko kontrak barik kumala jia menta umyo isu try mo Henry umyo taw mender sismi bom tip hero ka history ke sini. What dia section tu kala ay kata ka hok ke juni nariti ko gusto ka hok man kamay kata ka hok ke juni Henry bali nin susngap tang na kabenta makin way armut de nilak pak ko piru sa kibiyaday ban pa. But nyan sa ikan duro bat dia di nakalang official pa balik isngap halor ka jing siya yurat kita try mo look ba hot kila man pensay baka day ka baka kasokar India ka em kani abra kadi kamar ko jungi balay tinwan batay kung tana ba but sa kuway ngan bang ipiro kajing le ka sarkar ka ken ba kipat ba kimtib ay kipa dan yurat kisna kita ki polisi ay ki bambana te nakalang ka jungi ngingim siya ni balay ba ni habi ni nakapor siya kapor ban kran jaga hok jaga tawba jang budget benriyo nomar ka sarkar kalale baka ken yu pat jong ka brin nyo tra pat yunong thot ki jalaw me kanya ki ken bet ba ki ini ki pat ba kin tibiyo bat ken le bat u batip unum not nomar ba kila i bet kila le bet ka kabor yaki pat nyo tra ki baret ki bese sim ni ke le ka benta ba kilo mis mat bandawa bakin le ko por ka barin hoy kajuk kajing kala ka dan ya kata ke digitize kan dan hindi kita ki ban eligibility criteria kidi ban thap ke ba kumno ban dia ban preserve lane ban connect saya ba hok ka jini ya ka bang mla in sepe ndre man ta lading ay la kin pang bay obo kasi mla aba pin chat ban ya jabit man ta hindi paratrai jini undi kan na tendre bana barta ki lakdon di investment kita het kan bu ke jing mat kita buon kinuksa bata kita kum ka ya kata ka rupe le no pat haga jing le banbor pat le bun signyo kani ka sarkar MDA ya ki khon samla ki jungi ni na kalyang ki jungi minum snap bat ni ngai kene bat lada ni kile kuman makane ka benta Kung long di balak re, ni haban mi madan, at ni haban pembor, ya kami ka sarkar ka bala letam, at kalau ka bala mo pag centralized lot, ya ka hok, jung ka, jat berdiri nyo, nomor bang. Ginong hikum no hi, hakaway kalyang pat nomor usiyam, mendedi ibatit ya kata ka history, ka background ka jungi, ya kata ka information taxation, bat ya kata ka rukombat kendaw ka jungi, nani lagi kong dako hareng kata ka law of the land, de ngingit scam ba power minister di do snam na jong ngangit ba unle ya kabudon kam maintain ya kata ka jinglong ka jungi ba kani ya kata ka historical background ba unte la kam ba benum ailat di ginong way katin ini ya hot jadi pa Bernihat ne bernihat
Wat karukom thoru kalaya pher. Ka berni hat batho du wai ka don ha Meghalaya. Henry ka berni hat batho du yupat ka don ha Assam. Ka we ka nongba. Henry lapia arliang du put Assam chunki jilla. House name Hajar Prasau. Ka kai pot jaka birthday ka lapinmi ka kerteng jaka berni hat ha kamat Henry ya ka kubo jaka jingshisha bonsin laklet but omshim lala ban pin pau. Nama email de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border Ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.2 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam Banpin bet ya kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jong ka air klem sange Kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ngidon bat ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pej menta bat kipar ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya katangin laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngitengim lar ban ya menjur hakadorba jong ka ying dorba thau an Menteri rangba ka chila ong bogla tho Menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए kala air ka bayat kam sange haupo Assam Henry ban ong ba berni hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye kibreo